गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय फिन खेबसे चेनेलाव आङो फैफिनबावनाय जाबाय जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनो नैबे आपडेट्सखौ लालांनो हागोन थ' सुंद'यैनो आङो नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों रायजोफोर जोङो बयबो मिथिनो मोनखादों आरो नेनानै दंमोन जानांगौना थ' जोङो खोनानो मोन्दोंमोन निजुत मयना आसनि मामाया जेरावनाखि हिन्जावसाफोरनोहाय होबाय थादोंमोन रां नाथाय इबारावहाय बाबु आसनिखौबो लागु खालामबाय आरोना थ' आं एसे क्लिप्सखौ होनानै होगोन जागायबाय आराम्भ जाजेनबाय आरोना थ' बिदिब्ला आं एसे क्लिप्सखौ होनानै होलांदिनि स' नोंथांमोनाहाय एसे खोनासंनानै लादो इबाराव माने डिग्री फरायनायफोराबो निजुत बाबु आसनिनि रां मोननो थांगासिनो दङ थ' बिदिब्ला आङो क्लिप्सखौ होनि बारा गोलाव खालामा दिनैनि भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाबाय आङो क्लिप्सखौ होनानै होदिनि আজি আমি তিনিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনিৰ শুভ আৰম্ভণি কৰিলোঁ প্ৰথম আঁচনিটো হ'ল নিযুত বাবু আঁচনি এই আঁচনিৰ অধীনত অসমৰ মহাবিদ্যালয়সমূহত যিসকল ষ্টুডেণ্টে ডিগ্ৰী নামভৰ্তি কৰিব বা এই বছৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ ষ্টুডেণ্টখিনি তেওঁলোকে মাহত 1000 টকাকৈ লাভ কৰিব আৰু যিসকলে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন পঢ়িব তেওঁলোকে মাহত 2000 টকা লাভ কৰিব যিসকল হিতাধিকাৰী হ'ব তেওঁলোকৰ বাৰ্ষিক আয় 4 লাখ টকাৰ তলত হ'ব লাগিব আজি আমাৰ অসমৰ বহুত ছাত্ৰসকলে এই নিযুত বাবু আঁচনি লাভ কৰিছে নিযুত মইনা আঁচনিৰ সফলতাৰ বাবে নিযুত বাবু আঁচনিৰো দাবী আহিছিল আজি সেই আঁচনিৰ শুভ আৰম্ভণি হ'ল